Gatho munene ndu wa gucoka brother ya Kanyari ni akorwo akiaria miario yatiga andu magegete na ni miario irahutia co-parenting gatagati wa Tash na Kanyari. Gukoretwo na debate hiyo muno egie no wagirire gukorwo agitigirwo ciana ici cia Betty kana ni Kanyari kana ni Tash. Na riu brother ya Kanyari ni akorwo akiaria miario yatiga andu magegete muno, miario akorwo akiaria egie co-parenting gatagati ya eri au riu Betty ahurukite no before twarie ici makiria etekera guturn on your notification na gusubscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorokirwa mbere gukinyirwo. Kanyari ni aronekanite kuiga thayo gatagati wake na Tash, akiuga we ndari na thina kana niwe kuheo ciana kana ikuheo Tash. No arauga we ni arehaririria ivatol ciana ni igukorwo igiuka mwena wake, akiuga ni ethete nyumba ya ciringi milioni 90 kuria tauni wa Runda niguo akorwo agethera ciana icio ciao na Betty mucie wena thayo na mucio wena a lot of comfort. Akiuga kuria aikaraga kuri na andu aingi muno na ciana ciake itikiendete andu toria we akiendete andu, na ni kaundu Betty onake gatamukenagia. No besides miario iyo ya Kanyari brother yake uri orakorirwo akiaria thiini wa memorial service irathiaga na mbere kanitha wa Kanyari ni arakorirwo agitiga andu na ciuria muno, akiuga Betty was the glue wana ni guoka kuri co-parenting between her na Kanyari, akionekana gutuma message kuri Tash ati uhotekeku ni murito muno wa Kanyari go co-parent with another man, na riu ihinda ni ikinyu Tash amane kiria gikire kiao. Neno ni video iria yakorwo igitherema guku nenda-ini cia ukinyaniria, andu magikorwo na nganja na miario ino ya brother uyu wa Kanyari. Utakwendaje Bwana asifiwe. Zaidi ya yote tumefurahi sana kufika mahali hapa, tuko hapa tunaweza tunalia Bwana asifiwe, na ninafurahia kwamba sababu watoto watarudi, because hata mimi nilikuwa najiuliza kwamba utafanyaje co-parenting na mwanaume mwenzako. Najua it is very hard because sasa ile ilikuwa super cool Bwana, sasa imeondoka. Sasa you cannot co-parent na mwanaume mwenzako Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahali mzee yuko apate hii ujumbe, tunangojea kilicho chetu. Mungu awabariki. Kama hivyo, asante sana. Asante sana.